Kubor nakaslem jong unong san hima. Unong yalam kaliang persya ubadi UMDC ke UDP Nasora constituency uba Titos Khan. Ulaong bakumno ke executive committee belayalam da ke Voice of the People Party kanle habaki nong ti mau ti isyap barit kimyo alat syu ban kamay jakpo nado baka sarkar Meghalaya kala pentrikam ya ke Meghalaya Minor Mineral Concession Rule arhajar khandriyo. Uba Titos ulawan ra da kamat banyatay na motion hayang dorbar ke balong mentaka sengi ke arpnyo tarik leber arhajar arpesan halor ke jing jong ki nong ti mau ti isyap ki barit hapo ke Khasi Hills Autonomous District Council ki balay kendu jing haka kamay ke ji jongki. Uba Titos ulaong ladalit sya soyong mau kendraw penrusla pinyo i kilong kemi ki ba iki khun ki syok mau harut surok bat bandlum yi umauria shi trailer ne shi pick up bandi ban kamay jakpo. Ulaong kejingdon kam mauria bat syap kam dei tang kejingdon kam ting teng hendrei kadei ke baman kesngi ban shna yeng shnasem bat yaki baterai bela shi spak sengiru bat ki kam penroy hasnong ki don kam. Shushu ulaong baka sarkar kerale la kejong ke kamram bat ke KHADC ru kadei bandon la kejong ke benta ke bakrau ban wengi kejing jong ki nong ti mau ti syap ki barit. Nakaliang UCM uba shimborlang ulakular bawala ke KHADC kamdei ke benta hendrei usngau kya ban shimlang kejing trilang baro ke yeng ni ban le chaka sarkar ban ekran ban ajing mut ban plilat pliden tibyang yaki nong ti mau ti syap. Kuak bakani ke yeng kan ya tai halor ka jing ka ba kendu da ki nong ti mau ti syap ki berit hapo jong put usam jong kan ke Khasi Hills Autonomous District Council. The motion is now placed before the House. The mover will please initiate discussion. Syongkonor badan burom kubli sibu ni ka jing ailat ka jong pi ya ka ba ngan wanra ya kan ke motion lani ke jing ya tai ha ba dei ba kan ke jing ka ba ki beriu ki jongi kila ya kendu agini ki Islam di baladap wat hadu kani khidmat ke pemerintah hoi aga jing shisha syongkonor nakaliang ke jongi ka liang yate ngimpat dakwa ka jing sya ban manra kinu ki motion lani kinu ki resolution renga syukwa ban kedau hang ni ba habagi pelong ya ki session haki senam haki isi ki ladap barabor kani kalong kajing ai jemut ndai banga wodong lani ba kedau barabor kalong ba u syongkonor uju khotlang yau CM bat yau nong yalam jong kaliang yete bangin ya keren ngin ya tai pangga list of business jenda ladai ba fikot yangi ban ya keren ngan jendela ai jumut bakani ka session kan long tang arsni namar ba kum kaliang ete ingin pat das no kwa banya don kinu ki motion lani kinu ki kita makadang long mo kadang sien ni ki isi ru kadang dap tang si banai ru padap tenrei na ora kadau ba kam don kanu ka jingya jingya kenjok tin ka jingya trend namar hapo assembly ka don ka business advisory committee kyo kaba ya keren lang nak benta ko ban ya bu sengi kan sengi ni syong kan sengi ni keren pangumta terser bakala juja gini ki isi ba remru ba ngijele akunta kamut lada don ke jingas tu jumut kamut ngila ban penjrong ni ngila ban pelengkot ya ke session nak benta ke jinga bit lang cungki member tina kadau bakala don ka sengi ka bala ailat yang ki members bangin move ki private members motion te da kaliang jonga so khli lada iman ra kanu no gejing tai kini kunu gejing keren te hoi ngalawan ra ru ya kini kamat kabangam ong bagade ka bathmai re kadi ka bala Islam ka ba ngila ya keren ru ha kini ka yeng ha ka tem ka bala dep ngila pas ru ya ka resolution ngila ai ru ya ka jing tho na ka por sa ka por ya ka sarkar kai ka bakan perkhat na ka benta kani ke jing ke ba kini ki pat ba ki kendu hamtam ha ka than nong krem than mau kan ro ha ka than jong CM lai lemkot than sora ka than soyong ba kum ta ter
Ni kedua ya kini kejung hakaba kini ki nong ti mau ti siam. Ki bomdai ki nong ti mau ki bahe, ki badan lagi JCB, ki badan lagi mesin. Ndai ki bati lagi tiar keti. Do lengka, do snia, do ternam. Hadin ba ka sarkar kala penteri kam ya kata ka Meghalaya Minor Mineral Concession Rule araja kanri. But hadin ba ka sarkar India kala penteri kam ya ka MMDR Act. Hangin ka state ka jogi. Keladon ke jingkang, amdai tang ti mau ti siap. Dari keladon ru ke jingkang ti duyong, ru araja khat sao, ke bengilamat, hoi mentah kila syak ban pli kata ke scientific mining. Bat kumju ru habati motion, lahaban yo ya kata ke mining lease, kata ke minor minerals, mentah ni lapan kala major minerals. Bakal warak ke jung ke bebun, namar kani ketika lat, yo kam yo jam jung ki briu ki jungi. Hoi ngam kuat ban keren ni kebayai bat kiwi ki minerals, kam tam badai batu motion, lani bat kiwi ki marpo khandau mereka ke bangak kuat ban keren nak ni kepol kalong tang ye kini ki small miners, lani ya kita ki nong ti mau ti siap ki berit, ki ba im kendoi jakpol, ngatarai pi julek, lada village chalanti soyong, lada village chalanti mau kerau, lada village chalanti penusla, pini i begitu ki breu ki jungi, ki long kemi. Tiba lagi jom kikun. Bagi syok mau. Hapok rut surau. But bagi lum yang tu mau ria. Si trailer. Ar trailer. Lani si pick up. Naka banta ban di. Ban yo. Ban kamay jak. But kejingdon kam mau ria mau siap. Kam day. Tang kejingdon kam kabalong teng-teng. Day ketika kejingdon kam kabaman. Nishna yin, nishna sem. Ngidon kam yang mau ria siap. Kibatray ya kam sa scheme si spak sini kidon kam ban yung mau riau siam. But kibapun ki kam development hapo kisnong githao. Bangi pentray kam ki scheme kibaper kidon kam yung mau siam. Lekom bagalong manta hoy hadin ka jungya ki kababun sin nakaliang jo kini kinong ti mau ti siap ilayalum. But bun sin kilay ot hangi kinong mikwan. Kay ka bangi de banle. Hoi haki rensan election ru kala jumi kini ke isu. Bala judan ru ki bekeren. Mau kala bandai ni ki simet, kala bandai ni ki kunun, kala bandai ni ki dongelam pelkar parti beong ba. Mo ya kini ke problem ngin sesol, lan ngin sawan ra. Ngin suara kata ke jingkelang, ngin suara kata ke jingsuk, ke jingsan bangine yo ti mau ti siap kumon. Genre ke basusi kalong hadu mentah. Ngakren ya kini hapok kan kayeng kum TMDC. Hoi ke sarkar kahapan sim ya laga jong kamram. Henry mangilu kum ka district council hibadan ni ka benta ka bakraw. Ngidon ka benta ka bakraw meneng ini keren ni ka forest department. Ni keren kum no ha bapin NOC ya ki apply ya ka major license, ki ba apply ya ka mining license ki haban yo ka NOC nang ni. Kiap ai no pina kaliang ka forest department. Ya gitu kita apply ya ki mining lease ki bahe Henry ngihap ruban perkat na mentah kini ki beret ki ba im kendoi jekpo kai ki bangan le hoy ya kapor ka bangalong kum siam ngala ai jingmut ika sorka ba kan amen ya kani ka Meghalaya Minor Mineral Concession Rule araja kan re ba kani ka amendment badai ban penrung yewi kentien ibangi ong ka traditional mining. Kani ka kentien ka ba nga labu, nado ka senam arajal ka kandai, arto terter, gila to, gila yakren hagadi kayen. Henry, ngai iba hadu mentah ka pat saiso. But hoy, siyan ngalai iba ka sorka, kala form, ikawi ka committee, ka bagterpang, ban study ya kani. Bagkai ka ba nga kwa, ban yo slow na kaliang kay isi kay ka bagadon ban ong hawe day ba kani ka ba tipat ba kay ka jing thu ka jong fi kay ka jing ai jing mot ka jong fi hawe day kum no ban solve ya kani ka problem namar kala ta sibul ya kinong bu crusher ya kinong bu mo kinong bala singi driver truck ki nong nya kali kila ta ba da kani ka jing hang ti ma ti siap
teng lai trai kum ki menong tu dan bakit siap damit dan bakit ti mau damit hak trai min mit hak trai tu nama kiwan nakaliang ke forest Markapur nakaliang ke district administration Markapur ban pendik ban khang kawai ke banga syukwa ban ajumut ya ke isi kalong ba haba ka komiti jong ka sarkar kala form igri komiti ngakwa ba nakaliang jong ka sarkaru kadai ban kentup ya nakaliang ke district council ban ya don bentalang hakani ke komiti ban ya perhat ni mereka banga kham kwa ban yo so mata kalong ke ke baga don nakaliang ke isi ke ba pila perhat ke ba pila nak benta ban yo ban sol no lani ban penkut no ya kini ke jungi ke ba kini ki pat ba ke jungi kilai tentu dengan namsim ya kapor memang keren dai tik tang ya kamat ke bang dai ban keren dia lihat se ki perlok kondisi kini sim bentalang kini kamat de ada kermen bang ada kwilanti ba nak liang ke isi kan sim kia halo kini benta nak liang ke jungi ru ngin ai ke jungi trilang nak kini kam dai tak ke jungi ke ba pinkit kia ma pi tang nakaliang ke isi mulai barok kongki MDC ngine shimlang ya ke jingkit kle namar ba kanlong ka jing mentor na ka banta ki pat ba ki be kendu ya ke ni jinga tang ini ketien kulai syokona badan berok kulai Don ke member ko apni semata syokona badan buram aso ha ban ai kulai kerpang Yau hot, udah rojuk kopor, LO, yang kalian ngitai, iba. Jadi beliau kan, iba lawan rak, ya kan nikah. Jeng keren, ya kamat, nak kamu tak kijing jong ginong ti. Mau ti siap, hamtam kamu ingin buk, dan ketian ke belakang tradisional ke betrik ti. Kalau sisa kamat ke bakong san nak kabanta yang ini kum ke council ke menyetai. Walau ada kan kamat kami semula day ke benta ke banhap hapok ka kat kum ka 7 schedule haka stateless kepada benpej ke sarkar jelah bat kum juru kepada pej ke sarkar India. Walau ada council kami semula dan ke benta ke jongka banyak tahu hak budi ini ke benta. Tenrai pat kum ke council. Kapapet nak ke benta ki pat nong snong. Hak kalian ke benta paper jong ke jing ke jing keduk ke jongki. Nak ke benta ke kam. Hak budi pat ke jingki. Ya kini ki. Marpok ndau ke jongi. Kita hak ketup jungi minor minerals. Sisa ladan kenika kumpuc pentip lang hak ye. Ba kabenta jo ke council. Hak bede kenika benta. Kalau don kat kum ke amendment rule ke ba ndriu ji jo ke mekhlea minor minerals concession rule aja kat pra. Baka council hi ke don kam tang ban ai ya ke no objection certificate hagawede bakalan use. Tenrai pat habangi keren pat yang ni benta jong gajing. Komno ban pelat pelenti. Nak benta gajing jong ni kinong tray ya kan ka kam. Nak kalian ka council kolong bangin nang dong kam bandang yai buddin ya ke Kapan kalian LO ilapan pau mana halor bat amendment. Kapan kalian ke council kila ajeng mut hat kepor nak kabataman perung. Ya ini ikintin jong traditional mining. Kalau ngru ke jeng ajeng mut ke ba sodai hiru. Nak kabanta kumno ba ke sarkar ha ba tahu ya ke komiti. Nakabantaban penbha nakabantaban penjenai ya kenika kam pada kalian ke council gidan benta ha kenika banyadan benta ha kenika jing
pun krek ke jing pun bah nak benda kan amendment jongga sarkar hawadi ba kami khalia minor minerals concession rules namar bangi ong ngi menne kum ke yeng pada kalian ke jongi kum ka council pengkat ba ke yeng hi bro ko wai kabanga shimat hi ngaju ong gani ka kentin ba imat tang namar ba kaladon ki kenjaan ba kita ki kenjaan ba ke sarkar kila thau la dei na kanu ko benta jong ke sarkar India na ke sarkar jela ka ba uno bahak banti ya kita ki mar ke bahak ban pan de ki license ki ba he ka dor ka ba he ka ba la manong ba what kini ki small miners ki barit ki bati ni ki miners minerals ka ba nagliang juki kemla ban yo benta ni banya kun ni kata ka benta nambar bakadon ke jing bagi kenduk kat kum ke jing kenduk ke jongki ka banga ngajuang imat ka mai mariang ru nene ki mar ka bangi hak banti ka ba shuya kren pen pau nak kum ke yin imat ka den ke jing pangmet ladati yang kimar ke jungi dah kulengkah. Penmanda ladati dekiwe pat kibor kiba kam klan kam he imat kita kijat maru kisohut. Jadi ini marta kadau namar ngai penman ke jing kam penjular ya kamai mariang ke jungi. Kadai ladang iti ya kimar ke ya kini kimar pok kena jungi. Ada ke mesin ke bahaya. Kat bah ke jingti dah kena ke rekti ke jongi ke balong tradisional ke jongi. Om tang baka ke penulut suki kena ke marpok kena jongi. Ngalap rusisha kolong ke basisha ba. Ke air shibun ke kam ke jam. Ya pakai weipat ke yok bantrai lembah kena ke jingti ya kena ke marpok kena ke bahak baka tup jongi minor minerals. Kum ke yeng ngasukwa ban penpau hang ni, kum ke isi. Ini simkhia ke ni ka kam rengkat lang bagi khot bro ko wei. Ka ba kum no ngin thau ke la tenti ka bangin pressure ye ke sarkar me khalia kam tam. Ba ke nonra ya ki kenjaan ke amendment ki jongka. Bahkan pensuk bahkan plela pelenti nakamata kini ki nong bela ni ki nong ti parmau ke jongi nikti persiap ke jungki leno ke jat mar ke begiti ke bala kila bentrei lai lut tang bak ke de ban pet pat bak ta ke jingtrei ke jungki kamlang pat ke ban keta ya ke mai mariang ke ban chuet di pathar akan ko bentakat ke bagi sokwang ten re nak liang jongang ngaswa ban ai ka assurance ka ba dikenai ke yeng ban nak liang ka council wala rakam dei ke benta ke jongka ko mo ngai phi Hendai sibenta pat mengi sophia kom kinong mikmat nak kamata bengi i. Ya kejeng jengi babon. Kibalang ha ko dei ne kam. Tingin sim not bahai kan ne kam. Bat ngin sim ka ka sinjam ka bangila ben le. Khnang bangi trelang kom ke yeng ki ko wei ki ba. Buat ko kedai ngut kit khot. Ka bangila ban. Lech ka sarkar. Lada ka kadu ko benta jong sarkar. Ka bangin ni kuren bangin ajeng mut ki nakabenta kumno bangin pelak telenti haka badai bagan nakakam tanah kalian macam apa boleh sibon ia mubar lah idan ban clarification ni nanai lateng i to boleh sibon ya i CM belai gitu ke jubab kalau ketika benta mereka ba kuat ban banjur ke lomba nak kalian ke isi ban simkhiai ketika benta nang ba ga sarkar ke deban sengau ya ke ba ngikum ke council ngi dan ban ong hoi ke jing pensyai na kaliang i CM kalong bangim dadon ngataka bor habaya dei bat ki marpok handau dan re ngasukwa ban pen mau ya ke rai jo ke Supreme Court habaya dei bat ka kam duyong kala pen kesan ba ngi kum ki tribal ngidang dei ki try halo ko khando ka siaw te nganget
ba biasa kumbai laong bangin ai ke jing trei lang dan nakaliang ke jong aru nakaliang ke jong ilang parok ru ngin ai ke jing trei lang halo kan ke benta nang ba kan long ke jing mentoi nak benta ipai ba jong ka ri ke jong i boleh sebut